Tolu sefulu molianga o le awina mai o tupe maua I whainga whaasori tū la fono po le money laundry I Samoa. Ua moli ai Fred Oliver Jr. Papali I. Ia ma James Tui Sawa Inlu I luma o le whaamasinonga mawalunga. Ai o loo moli e whaatasi ma le tamaitai o na Tita Ann Charles I molianga o le tuuina atu whaamatalanga se leo misleading o le taunga whai e tutongi tupe le bribery leo ma le whai au ni whainga whaasori tū la fono po le Corruption Act o morianga ia o tūla I umai lato I lumo le whaamasinonga whaai tū malo. Ua talia le tamaitai whaamasino ia pali I Rosella na la toa pali. Le talo sanga le ofisa le loia sili ina ia ave molianga o le awina mai o tupe whaanana o tupe maua I whainga soli tū la fono I te tono Samoa I lumo le whaamasinonga mawalunga ai te ena le talo sanga ina ia wala au whaatasi lea molianga ma molianga le bribery ma le tuina atu o whaamatalanga sise leo. Na saunoa papali o morianga ia e whaawaulo na suesueina I lumo le whaamasinonga whaai tū malo I le vai aso e amata I le aso se fulu wha se ia o I le aso se fulu walu se tema lua o lua ono. Ma ua te ena I foi le talo sanga lo ia o lo tū lai mo e o lo molia ina ia tatala I lato I tua o le asonga fua e wala awa I lumo le whaamasinonga mawalunga morianga o le awina mai o tupe tutono Samoa I awala whaasori tū la fono ma a talia le whaamasinonga mawalunga le talo sanga I te tala I tua o na whaapena lea o na whaia le whaamasinonga whaai tū malo se whaai unga mo I lātou te tala I tua o lea mata upu na wala awina le tai au nei ma na toe whaawau I le tū la e lua I le awhiawhi nei.